Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Nakamau hati konstituensi kidan prangut ki Kyrtong. Kini ki Kyrtong ki kentop yo ba bayahun lang makdo nakaseng UDP bat kasyap kalong kabom. Uba Charles Marnga nakaseng INC bat kasyap kalong kakti. Kakong Evelini Kharbani nakaseng Hill State People's Democratic Party bat kasyap kalong using. U Dr. Everest Mersing nakaseng BJP bat kasyap kalong usinti Lotus. Ka Dr. Saralyn Dorpang nakaseng AITC bat kasyap kalong kisintiw bat uplang. Uba Shempang Lingdo nakaseng NPP bat kasyap kalong kakon. Bat uba Osbert B. Rinja kumu Kyrtong Shimen bat kasyap kalong katrok. Nanong po konstituensi kidan Ngut ki Kyrtong. Kini Kyrtong ki kentop yo ba Long Sing B nakaseng AITC bat kasyap kalong kisintiw bat uplang. Kakong Magdalene Sau Kumi Maulong nakaseng NPP bat kasyap kalong kakon. Kakong Marian Maring nakaseng BJP bat kasyap kalong usintiw Lotus. Uba Miral Bonds Im nakaseng UDP bat kasyap kalong kabom. Kakong Rona Khimdet nakaseng Indian National Congress bat kasyap kalong kakti. Bat uba Bismo Ingti kum Kyrtong Shimen bat kasyap kaday using. Nakajirang konstituensi kidan prangut ki Kyrtong. Kini ki Kyrtong ki kentop yo ba Adrian Lambert Milliam nakaseng INC bat kasyap kalong kakti. Uba Bat Hok Nong Mali nakaseng UDP bat kasyap kalong kabom. Karia Sangma nakaseng BJP bat kasyap kalong usintiw Lotus. Uba Sostenes Sotun nakaseng NPP bat kasyap kalong kakon. Usan Moon di Marak nakaseng AITC bat kasyap kalong kisintiw bat uplang. Kaserimina di Marak nakaseng Republican Party of India A bat kasyap kalong utuduk kulam bat kikjap jing syai. Uba Forecaster Nong Rang kum Kyrtong Shimen bat kasyap kalong kakpir snapkor. Bat uba Lee Trevor Bare kum Kyrtong Shimen bat kasyap kalong bateri jong ke touchline. Na umsning konstituensi kidan prangut ki Kyrtong kiba kentop yo ba Celestine Lingdo nakaseng INC bat kasyap kalong kakti. Uba Donlang Soklet nakaseng People's Democratic Front bat kasyap kalong umambati. Uba Durut Majau nakaseng BJP bat kasyap kalong usintiw Lotus. Uba Gilbert Nongrum nakaseng AITC bat kasyap kalong kisintiw bat uplang. Uba Jason Sau Kumi Maulong nakaseng NPP bat kasyap kalong kakon. Uba Primson Makdo nakaseng HSPDP bat kasyap kalong using. Uba Sunshine Makri nakaseng UDP bat kasyap kalong kabom. Bat u Dr. Ricky AJ Singkon nakaseng VPP bat kasyap kalong upra. Naka umroy konstituensi kidan Sangut ki Kyrtong. Kini ki Kyrtong ki kentop yo ba Bayat Tailang Lapang nakaseng PDF bat kasyap kalong umambati. Uba Daman Bat Lamari nakaseng NPP bat kasyap kalong kakon. Uba George B. Lingdo nakaseng All India Trinamool Congress bat kasyap kalong kisintiw bat uplang. Uba Shanbo Ramdi nakaseng BJP bat kasyap kalong usintiw Lotus. Bat uba Stanley West Rimbai nakaseng INC bat kasyap kalong kakti. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya kajingshngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingishan by bam lingba ka social welfare ansakan teo sha ka shiajar tingka shibnai kata kalong khat arjar tingka shisnem hakane ka apnyo trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC